Zwingo khakhea u vha different kana u sa ita zwithu nga nḓila ine vhaṅwe vhathu vha zwi itisa ngayo. In fact vhathu vhane vha vha different ndi vhone vhathu vhane vha vha uri vha ita zwithu zwine zwa vha outstanding, zwine zwa mangadza, zwine zwa kunga maṱo a vhathu, ngauri mini havhaḽa vhathu vha different a vha tshimbili nga nḓila ine vhathu vhanzhi vha khou tshimbila ngayo, vha tshimbila nga nḓila yavho vhone vhaṋe. Ndi zwone zwine musi muthu a different vhathu a vha mu pfhesesi uri zwavhuḓi vhuḓi hu vha hu tshi khou itea mini nga hoyu muthu until a tshi ita tshiṅwe tshithu tshine tsha vhori tshi a vha akhamadza nahone vha zwi vhona zwori ya nṋe hetshiḽani ndi nga si tshi kone. Zwi koniwa nga vhathu vha re gifted, vho ṋewaho, vha re different. So inwi ni ḓi wana uri nṋe am one of those people who are different. Ni songo swika hune na ṱoḓa u tshila nga dzi standards dza muṅwe na muṅwe, na ṱoḓa uri na inwi ni vhe mukushavha yaho. Hezwo a si zwone zwe na tetshelwa zwone. Na ḓi wana ni different, appreciate yourself, pursue whatever you have to pursue. If your gift i tshi ṱoḓa uri ni pursue something else, but if your gift just comes naturally, just go with the flow and be yourself and continue to be different and ni zwi enjoy hezwo zwithu.